Ingdeng troke ba trok karbi lo charlia song mahang ke thegar ni katalon pon. Karbi akai kisung pika porohut methang akai jok wanang jilepen kirai kom jia pan pura. Kedamtang jakonga ciklo nipaing ko resi ningkan parokre sirkebra pokebra sirkeb aningkan karbi lo charlia song mahang pathek ponlo. Halabang suar ni pen karbi akai amoyar bung aman ping chelong si non an arta ningkan troke petrok an arta nang chok si mahang ke thek arni aler alon pen talon pondo pini jakonga jiklo ni phai engkoi resi suri hinira engkoi poninkan urmiar ni ada porpen karbi lo charli asong amai pu are deng pen lama pangjar pondo laso pen api karlitang protap chandra tok bilapen gandhiram timunga tuma phanchi kimopon Jaime ka teng pen article 244 a papleng serak nang jilapen anti drugs awareness aputhak bike ta pachejeng pon laso pen api karbia khaya phan nongbe keban pi APSC UPSC ki undun atuma phan archo pom la pen sai ke claim kedam ki menai anong e branch committee atuma phan tami archo pon lason si article 244 a border issue mate adu ya hoya puthak pen cheklok break jam akemang ke pachun serak ji phan pura Karbiang long ton mas council phan pin pura lo tami pajir pon ingdeng troke ba trok karbi students de mate foundation de mayalong aluhia man pen karbiang long ton mas council iam protap chandra taro karbi cultural society mai pu humsing be anparta karbiang long ton mas council long msc mate authority atum chetong dun anparta karbi lo charlia song claim bari matum chetong dun si aler alon pen ingdeng troke ba trok karbi lo charlia song mahang ke thegani alon pen talon pono dipu pen haraskin be loti kiminius karbiang long Maksud anong ay gaceteng ni pangsi Johan Pondo. Abe pengen di DP France Committee pe madulen tu sambil maksud anong ay gaceteng pangsi pangsi student di Polo. Trok karbilo charlia song mahang kithe ka kodom pa jirlo. Troke trok ang dengan ke papleng pen kitalon long lagi joy kia lam kali. Lut play pin an sengkan wang karbilo charlia song mahang tek det pen api lut play pin karbilo charlia song atum asengkan wang karbilo charlia song mahang kithe arni kitalon pon. So kitalon pon long la bangke karbi akhe tum narjab dun tip jasme pet karbi ari soe jang tum narjab dun tip pen joksi karbilo charlia song pini anang deng nitum karbilo charlia song lut play pin pen mahang kithe arni talon pon long laso kitalon pon ologor long nili choro pon tung pininga na bangke karbi students day u declare that pen first holiday ke long cheng lo holiday chuning bangke holiday long cheng bang sita chuning bangke sunday pina sunday a holiday long bangsi muni tum priority pirong lo boy pisasa pininga na bangke karbi students day amen ka chelong pen pinia bangke first day lo as holiday karbi anglong atok ano sita me kopi a thelo pini ke bon po bangke la bangke karbilo charlia song atum mahang ke thegani po bangke talon pon loglo lage proud moment lo karbilo charlia song atum ban athe pini arnia bangke isi recognition ke long arni usi niltum deng pon lo pini laso ke deng pon logo long niltum dr tuliram rohang alangli ajak ding klui madu klema he asai abang ke alangli las dak laso auditorium holo long pen 2023 aningkan 2023 aningkan alangli laso auditorium hall long pensi students day 21st July ke students day pusa alangli declare pon lo na pen council pen EC je papas pen karbi students day ko bangke amen chelong pon lo la bangke joy ke le ke man gali sita alangli ang thin thekta na leader pu EC ke klang bangsi la bangsi jong pon melo si ini niltum Finish Zame niltum 66 ang deng mahang ke thegar nilong pen niltum ongdung penangan alam ka stan pondo ini jasmet pet niltum dak karcho a program niltum ke deng pondo lahai karcho along niltum Zame penang alam bang niltum long pondo pini niltum laso
ame long ben sil tum pulo jasme pet KSA kaching room nai alam KSA kaching room alam ni tum pini chathan bon chuning ningkan kang thim abangke KSA aphan ke pang room ji aphan chuning ningkan kang thim chingwai ching sai do lo chingwai ching sai hut nil tum ben pudun lo KSA ching room nai pulo de KSA chronology KSA apurkimo bangke insai chap pe me ni punil tum pudun do jongsi KSA apurkimo chap pe me pen jongsi claim pulo te hala bangke KSA ke road hokali road truck si road cap te chiman thai pen tum pudun do boy pisita penangana tum nil tum man jonglo KSA purkimo aphan purkimo chining tungte pupen pining ana bangke KSA kache tonte ke itum thek long prong Bili नहीं चाहिए नहीं लो लसो दिम लोग पे नाल तुम सितमेल नाल तुम यूज़ करना हो तुम सी आरु चीनी पो चेंगवाई के पहम सोक्राई चेंगवाई को नाना ने लहाई के तुम थेक लोंग प्रोंग अपोसी नाल तुम ला कैसे कपांग रूम अलोंग बांके कैसे अपुर की मो चीनी पे मैं नहीं पसी मेनली नाल तुम अथेनो पे नहीं 66 अंडे मांग के थे रानी अलोंग नाल तुम अथेनो पे नहीं जेन तुम पेन दा बांके कार्बी आंग लोंग ini eltom akimang thetando article 244A article 244A laso akimang bangke eltom abdo kabe karbi ariso e jang chat kali to kano ke do karbi anglong arat pen masi article 244A aphan kroi thibni dak phere repini jonghai ni kroi hai ni pen laso ke kroi pilo pulo eltom deade chun ji along sidolo ilitum pen hemprek ke kroi thib alidar Dr. Tuliram Ronghang, CM Karbi Anglong Autonomous Council, MP Omor Singh jiso alang listame hempre ke hang leader lo alang listame nonge MP lo penalang jom ke mateng penalang jom ke claim pon so ke claim pon hai ke claim pon the leader pina posi ili tum kaddo kabe Karbi Anglong rat tum sudame kachito dun pejia pandak party alam kali sedak hempre Karbi atum akar I akemang ke the nai article 244A ke kaddo kabe se akari pina posi pini altum 66 and then karbilo chole song hange thek pen karbi anglong rad panili pungtung bangke kaddo kabe alang litum ke japon along litum cherap dunu besin litum thinu pen pudung anjot kali dak nili kaching room aphansi nili phalo jasmet pet karbilo chole song kaching room phansi phalo pini pin non assam jongse chingrum ji pulote pen kaching room nangji pulote iltum Purkimo ing chap me pen iltum ke jong dak pen antin sitame iltum karbilo chale song atum apurkimo ing chap me pen jong dak pen apilo pulote karbilo chale song kaching room doji pen laso kaching room je pan iltum ado kawe ka bori poni ke nang sodo nang tum pen chinglok ado kawe ka bori poni achirab duni do card pen iltum anutin sitame dak nili mahat ko sonsi ilitum KSA ke pang room ji pulote purkimo chini pe meni purkimo chini ne pulote abemar itum chini gatpo abemar chini ara philo pulote akeso pangthek joyke akeso pangthek ara philo pulote se kelang bangke joyke ko potsi dake ke nangji veke itum chingrum nai pulote ke nangji ve bangke purkimo inchap pe mekani purkimo chini pe mekani hala so philote KSA chingrum ko pen chingrum vek ji pusin altum atheno pen pudun pen 66 and then altum atheno pen pudun pen ka chingrum je pan kese ka chingrum je pan si nili same altum atheno pen ini 66 and then hang the pen altum atheno pen ni same chingrum je pen asam even take policy la bangke iltum lage iltum karbilo chole asong pen bangke border alam the pulote niltum 51 pen Karbilo chale 51 pen Karbi Anglong Parman nang ke chak do Karbi Anglong Parman boundary ke chak pe me do hala so teng sidoni pen block 1 block 2 alam chan bulote 19 hala since 70s along pen 72 73 malong pen lage specific clear pe melo hala da bangke non akimi alam gali lage block 1 block 2 ke Meghalaya state ke long phi bangke block 1 block 2 alam thema se avidalo hala ke west Karbi Anglong no sidolo lage amri chintong pinine lai sidolo Mesti hal hai kado be posi lai chini specific do posi non ke block 1 block 2 alam ke avelo block 1 block 2 e kalilo pen lage Assam pen Meghalaya bangke 72 73 malong pen si chathak pe mil isi non Conrad Sangma
Meghalaya Chief Minister pen kanije pon bangke lam thi masigalilo kanije pon lam masigalo kipur pon lam masigalilo terus pur pon mom bulote lagya akapre to wars dam ju si alang political advantage ke enje aphan mangke lasona sai bangke claim nang ne bosin nang thini iltum lang lo kini pen ningkan ingkoi long lam nung silang lo kulote iltum alang litum pen moran matok pen kilong pen angpar karbeng long termas konsil lo aja konstitusi bon sita laso aja kong bangke isia por hut isia party hut atum lang chablo kulote laso bangke long log ye posi al tum saru chini lo si la bangke isia party atum sensi la bang padai lu den lo abit den lo alang tum political le genje pa hai long ver nangji pu alang ni mat pa nasi la laso aja kong bangke alang tum dia so si amo nang le KSA kaching room nangji aputha lo ni le ko ding tum KSA chot kali asam angkang ongdung asongdo absutum united sidoma asudum united sidoma absuda united kali boy pis alang le tum phan achi thak long le pomadum lo othi intellectual so hada boro khai tum dak asamis khai tum si othib lo che thak ing tung bosita dak alang le tum masi donation kipi kapa donation da papilong le det po hala daga ahem arisoi jang tum lo charli bom arisoi jang men chelo apurial de man me hala so dim long pachito dong le det ili tum long sidame paching room dake il tum long sidame la son dolo isi apor ke dolo opisa non way hod bangke mane che sing nam lo link KSA puta intellectual men chen lo dag officers men chen lo hala purke mo chap me pen da chronology chap me pen KSA pulote KSA lo kelata ni son da pida paching bardak pachuman da kita pachuman hala elo go choche hala ay fansi tum lang pe me ni layong si lang pe me pulote ilitum abangke akin hok do koi non ropogli ro pharuta do ta yung si tum lahay long si tum support dak support chilong lo las bangsi tum ketena itum puloke inglong poge itum chini meka inglong poge RKMS CM Sata ninje diti RKMS itum ke RKMS fast